Чопонбай айылына келдік бұл жақта. 9 май ұлы жеңістің 77 жылдығына қарата майрамдық іс-шара бар екен. Ошол жақта осы жақта чоңата ауысып баратат. 97 жаштағы Араке чоңата Кара-Бура район боюнча жалгыз ардагер. Hiç yamanlıklar böyle aynalar var bolgula, aman bolgula. Maylamanlar menen barına kuttuklar. Rahmat. Çok rahmat. Gösterici. Birebir. Gösterici. Assalamualaikum. Rossiyadan yanareki belgisiz yol yerden Kremit'ten gelgen eme otun bölümü. Adır çoğu arıp koyulu. Atayın. Bu ot jana ölçmez ottan Moskvadan beri körgen. Alas çergesini alıp kelgen. Бұл жақта губернатор Акимдер баш болған ошо атайын Гүлчамбар кою азем ойында отат. Манас районунан, Кара-Бура районунан келген ардагерлер да бұл жақта. Слава старых друзей узнаю, хоть мне 25. Трудный путь им пришлось пройти. Это те, кто враг, простите их, и мальчишка. يعلمون كيف نذير صدق الله العظيم. Alamlardan ötken Peygamberler Sultanı Muhammed Aleyhisselam ruhuna jana alamdan ötken La ilahe illallah Muhammedur Resulullah de kelme keltirgen momun pendelerin arbatarına jandik soğuşta kurman bolgan ata-babalarыбызга, apalarыбызга jana alardın katarında jatkan Çolpanbay atabızın arbana bağışladık. Ya Rabbel Alemin, uşul pendelerinden tirүү кезинде pendelik kılıp getirgen kemçilik hataları bolgan bolsa özün keçirgin. Uşul pendelerinde mahşar maydanında özüңdün arşыңdın kölöközüne orun bergin. Jana Peygamberimizdin şafaatlarından jana Jannatul Firdavs'tan nasipleş kılgın ya Rabbel Alemin. Ya Rabbel Alemin, jana da özüңdün uşul Kur'an'ındın urmatına mından arı elibizde, jerbizde mınday kandуу soğuşlar bolbosun. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Amin Allah. Sottan alып келгенде ушул быйылкы чоң иш-чара бар. Чопонбай Төлөбек ушул жерге калтырдык. Силерге ден соолук берип, биз дагы карманган, бүгүнкү күндө сыймыктанган аксакалдар, ардагерлер болгон. Ошондуктан ынтымакта бололу, жакшы күндө